Kuringana na notithi iria yaheanitwo ni ruhonge rwa waki wa barabara rwa matauni-ini kura mwaka-ini wa 2016 duka icio ciakitwo barabara-ini na no nginya ingireheririo niguo barabara ya Kabete na Peponi yararamio niguo muhatikano unyihanyihe. Ona gutuika onjoria aya ni maroe ni mekumomorerwo matiramenya niki mathariirio notithi itari nginyu. Tukawaambia tumeongea na ministry wakatuambia hapana, wao hawajui hiyo, lazima tuondoke. So na ndio hata saa hii wamekuja kudemolish hii store zetu. Onjoria aya riu magitara hathara nene tondu ti aige maramenyaga ni gukumomorwo. The first of all wangetuhamisha watupeleke hiyo market, baadaye ndio waanze kutupigia soko. Sasa wametupigia, hatuna mali tunaenda, vitu zimeharibiwa, tujui tutafanya nini na tujui tutaanza wapi. Kwari na mubango wa guthamiria onjoria aya thoko-ini ya City Market na kana thoko ya Westlands, no mubango uyu nduri urakinyanira. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Njambi Wanjaũ.